batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge abantu b'abagabo bubwirwa ijambo aragenda sibura abantu bashika ku 200 barenga aratuzana ni Butare tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo kandi intambara ubumenyi kuyitangira ntuzumenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide ariko ntibyari byo yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose rwose vraiment discussion yatwaye amasaha 12 tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu ngubu umurenge harashize nibo bagiye baheza intera hamwe bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafrero n'abashina babembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage no kuvuga ngo Kagame intego ziwe iyo umunyamurenge afetereka ngaruke inyuma bukeya hari ibintu bavuze ati si ibimenyetso bigaragara zerekana ko kari agatsiko ariko katumaraho niki ariko hari ibintu byinshi bagiye babisibura babivuga ariko nohera kuri Mudende yafashe Masisi arayimara yose kuko ntabwo tuvuga abanyamurenge bonyine tuvuga abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo kuko Kagame yashatse kugira ngo abagire igikoresho azabakoresha bajane muri Kongo igihe adashaka kujayo yabonye inora ashaka yabonye abo yisha ashaka asubira atugarure atujane mu makamba twicaze igihe adukeneye asubira dutore atujane nuko nguko intego za Kagame urebye ukuntu yamaze Masisi za Rucuru zose ibihumbi hafi 200 by'impunzi zigize imyaka 20 guhera muri 1995 abagabo bahavukiye bafite abandi bana babo arabazana abatuza muri ya misozi ya Kibuye imisozi imeze gute idafite n'akantu nakamwe bohingamo idafite n'akantu nakamwe abajanye za Bumba byaye arabazitiye yanze ko basubirayo angaha amanama Kongo yigeze gukora inama ndabyibuka mu 2010 baraza badusansibiriza Kagame arasindira banga ko dusubira kandi mu gihugu cyacu reba biriya zabesha ngo n'interamwe zishe ngo Mudende ngo zishe bari abanyamasisi bari bavuye Masisi bahunze Mudende ni gute ingotanyi zari zizungurutse inkambi ziri Gisenyi hanyuma interamwe zikava zagoma kuko zari zarambutse zirambuka zirasura ziragaruka zica inkambi gute 1500 cashiriye hari kirashira ariko kugira gusa mu nyungu ziwe zigaragare abivuye ibyo bintu byose amaze kwica babona ko atari tosha abinjije mu makambi agiye kubasura babesha ngo n'interamwe ngo nabacengezi babishe nk'abanyarwanda hari byinshi biri mu muco wacu dushima ariko noneho akaba ari nabyo bidukoraho unanimite ni kimwe dukunze kugira uvuga ngo abantu bose tubyumva kimwe ejo bundi ubwo controversy ya mbere yatangiye ejo bundi habaye inama y'abadepite yemeza ko bose 100% bashyigikiye ko Kagame yakwiyamamaza kuri manda ya gatatu. The issue is not that. Now, twe kudiscuta igihe kirekire kuko baratuma ntinda. The issue ntabwo ari uko yatorwa n'inshuro 5. That's not the issue. The issue nuko byihuse ku muntu wo hanze tutigeze twumva bilan ivuga ngo bikorwe mu nshuro 4. Nukuvuga ngo agiyeho agakomeza akaba izindi manda twunguka iki duhomba iki bikaba biri twunguka iki duhomba iki akoze step down twunguka iki duhomba iki. Why they say that we are radical? Because we say that we have the problem in the country. Because we criticize the government of Kagame. He's not a bit to hear criticize from Rwandese people, but he has to know now that he have opposition.
younger people, younger generation. On how the country looks like. Look at the nice tall buildings we have. Look at the convention center that has cost over $600 million. So they have been more. They have been investing more in perception because they have so much to hide. Is there any country or anybody would not want to see clean streets, good buildings in town? I think it's an achievement that most people would be proud of. I think what is needed first is the well-being of Rwandans. And I don't see how these hotels and these nice tall buildings can affect Rwandan lives. Iyo dukora bilan y'imyaka yabaye kera, igihe cy'ubwami, igihe cya Kayibanda, igihe cya Habyarimana, igihe cya Perezida Kagame, usanga bitewe n'igihe tuvuga hamwe harabaye ibibi gusa, ahandi harabaye ibyiza gusa bitewe n'uvuga. Birakwiye ko u Rwanda rwakora réconciliation avec le Rwanda. Le Rwanda devrait excusez-moi, faire une réconciliation avec sa propre histoire. Noneho tugomba kwiyunga n'amateka yacu, tukemera ibyiza byabaye ku gihe cyose, tukemera n'ibibi byabaye igihe cyose, noneho ibibi tukabyamagana, ibyiza tukabikurikirana. Ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza, wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta, aho kugira ngo uhagire ka militaire cyangwa se ikigo cya gisirikare. Kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira, ubwo wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano. Siko bivuze, iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza, abanyarwanda nibo babivuga neza ngo uhishira umurozi akakumaraho iki. Kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 94, 97 igihe cy'abacengezi. Umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndi yogosenge ndetse wanyu, byarangiraga uko bajyanye. Niba bakoze inama, abahutu bayizemo bose, twe kuvuga ngo ni ya nama y'abatutsi ntabwo dushaka kuyijyamo. Abahutu niba bakoze inama tubwizanye ukuri. Abahutu niba bakoze inama nitugenda tuyijyemo, nibavuga ibintu by'amafuti tubavuguruze on the spot, ni sur place. Kuko hari abantu bavuga ngo ntabwo turajya kwicarana n'abari abantu de toute façon ni aba genocide denier. Oya twumvikane, nabyumvise ngenda henshi narabyumvise, ntabwo nshaka ko biba a personal case, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu byo kuvuga ngo ni babandi nabyumvise na hano kuri semi murongo de toute façon ni babandi kwe ntabwo twakwemera ko bamwe muri twe baba ibicibwa muri twe. Niba hari uburyo bwose bushoboka tugomba kubushaka ku buryo ejo bundi twese tuzicarana. Ni challenge nihaye, ni challenge wihaye, we have to own it. Problem y'umuntu uri hanze sinifuza ko iba his own problem. It's my problem is there. Nicyo ngira ngo mbabwire ndangirize.